Kal election ban chiet na mikmat chakayeng na ba thaw an na Mosram constituency klakhi ba bara khandai trek nailar arjar fuar la sakhi ba kadba dang ya ki chungwan rong BJP ginong kershan WMLE bementa katai constituency ba asyam sang pliang hanong ba shlong ki he United Democratic Party UDP pat kila her pengklan party si Mosram Hakajing lang ke UDP Mosram Circle lawan bani sakhilang do presiden ke UDP uba met ba lingdo Hakajing don lang ba Eugene Son lingdo MLA ke UDP na mauplang uba Titos de Blukan MDC na Sora ba CM ke KHDC baru badai ru cukup por presiden ke UDP East Castles nalor kwe pan Lairan lang ru ba Olan Singh Suin presiden ke UDP Mosram Circle nalor ba Rocket Star Thongni secretary uba Mon Sangma uba Suli lingdo ka kong kenteu lem narngar presiden ke UDP Mosram Circle Women's Wing bat kiwe pan Haswa kijing ai jigran ba met ba ula perskem nang pengklan cucu ikinong get kam ke UDP Mosram Circle hakaban nalor uba Olan Singh Suin kum presiden berba Rocket Star Thongni kum secretary lachie di ba Blaster Karnoyor kum vice president bat uba Abid Rangslang kum assistant secretary Uba Rocket Star Thongni ba kerana kijingelang ulong ba ka party hakisnam ke badep kamdan ni thap nang trekam hari mentak la yo ban thau circle ke baklan ber klasu thiet sedu ki caka bodan khaput bar ke Bangladesh dengan itu siap di jinglong jong ka party hang ne mau senram ka party UDP haw arjar khatra ngai ba ka party ka bamdon ka organisation ka biang habang arung ka party UDP sisnam tam nang shwa Kibabun ki office darar ngimdon nadu ka parents wat ka women's wing ngimdon ngidon tak ka yuwing ka tok ni mut kinong kikan ki bahmat re kiwe ngimdon kandang wat ban form ki primary unit ru umyola ban form primary unit na jejar man wat kinong kikan ki bahmat na baru kisno kandang le na borda om don kikan na parti UDP ban formi gizum kasem sitom simune awar jar khatra lai thu yang dikinok kami bahas macam ke parti harai mentang ni thu pikat hadu mentang ngadai na apenen so sa usun ka wen gizun ka bron hati harum ha borda jini ngilap de form baru ki unit ki primary unit nadu ki women's wing nadu ki youth wing nadu ki women's wing ngira de form baru ki yo kinong kikam kata kata ki jingkerman ya war jar fry election takti baru musbang ni yo form unit ni matang yo form baru ki unit wa po bordaru kidang don ki basa ka to ganiru ringa kermen skam ngin yo baru ki unit apo mau seram constituency ni ngira bandong basis pasan po tuli jiro ngam tip hai exact jindon jisnal resis pa nyepo laban boy ngakermen ba shispa nyepo na shispa san po tam jidong ngindon shispa san po na shispa nyepo tuli ki primary unit to UDP apo mau seram circle joni hab shuaban boy kasni election araja upra barang ada kerman skam ni yo form nado ki wujud ki women's wing bar boy short election badaga ne ki yo form ni ki unit ngangai kan don ke jingman skam bang yo ke jingjob hawo MLA election araja upra wat ngaru jenis secretary joka party UDP nang ne mosun ram circle nang ne undangan UDP regate ngade yang nak party kongres kita sibun kiwe ki perlok jongaru bat dinong kersian ki bakamak mak mentaro ki don hang ni dengan ngek skamba ngasu seluruh UDP kum kinong tray joka party banani syakma nadu mentah kesini ni yang resitong bantan ni kibriu bantan ni kibriu klan ni ke jinjok hak dengan MLA election araja pula ngangen scam ni yo ke jinjok bedon brom hasam super kidon kiwe thu ing agiong wat kini kiwe pat kibati kiong 100% la palat ke UDP hathan lau ba wat hathan jongi maka ngatranya kumba 100% ni don ke parti UDP ngangen scam banani syakma ngin ben i ke jingtri sitom ni ngombe ya ke jingsa perwam nang nenta nangnya pangiwan nang ke meeting ke pemerintah nangis syakma kini kiwe pat ki parti bedon yang kaspa ka pro ki bedon syak ka bor ban tip ini kin kawan ban pembe ini de kumne de kumta nang skam ya borong kila ban truai ini kumne kumta hanrai nangnya tolong skam tan ki kon ki bangai
po mo sa konstitusi waban rai ka civil subdivision ka don ka jingman namar ka parti UDP dingi menta ka don sisya ya kata ka ikhtiar bakar wan ka por sosial warga jelame klea bagi jeng Iyo i hange ba hame kalaya ka kongres ka longdo long senam lalong kum ka bang ka longdo long senam Yamla manila pasak ya kongres Nata tahu kini ki UDP, ki SPDP, ki baru kisah ngerulum. Kemla banyak pun di kongres beberapa ka langsung tit ni upay baru. Kiyo tak kendet kini kisah ngerulum. Tengok we pi munta tapi haji hijau na, timo pi pak pi hijau no sampai haji hijau na kalau ba munta tapi ka kongres nak tahu jadi bagi emle baru emle kongres kijau padu abu miswa. Nilai mentah kira penduduk parok, bak mentah kala jiro. Kongres tak kala jiro. Tidak ada tahu haji perkatakan kalau bah, apa kan ni ke parti ke bangga si jela, bangga saja lam kemat ini man ketem. Kamu dari isu mentah kira hok, yo ke UDP bangin kersang, bak begini yo, ya katong jol kajeng jol. Dan ini. Kata yang ka mindset kijunga ka bangga Kedon, ya wer lebih porok pemba, bayar tulem porok kejor, haki wegui porok mo porok batom ta ketem, ni ba ke UDP kan wan ha kabor. Kalau penyelamat surga, ba belai ba ke kongres peta kamdar cu, temut ba supaya ba lanjut ki peta. To porok kongres kalau balor ke UDP peta. Kata ni kaji kijunga, te wer lebih porok ba ku banga ui. Nasi bisoi harta kaji ujungnya to ini wan boro ini kanbas dan ini wer ya kilok kijor ya kitei kibigit pa wok sabla ba mentah ketem mentah keti to ini island ya ke UDP ba kadwan ha kabor wan lagi kepen ofis sarang nam nek jae an cimbang biaya development rang ko man nagta manja wan lagi na cimbang nagta mana an cini area rango an cini border mamung scheme rang dongja mamung man geni rang dongja wan lagi ang saksa leader onge ang bodaro donggen chimongode ang mai kai border ko ang develop kana mandi uni asil ang party union khataha wa khate ang talo UDP party yo ang join ko ang apa ang ni gisoi karo katong ko ta maina future ko ma maina nagta manan chen achini bordaro bang biya development rang ko ra banagta nanga wanda ke sorkariya dong bijak ko mandirang paksa chutong ramendo de achna blongin lo songa achna man gnirang dongja wanda ke ana shimang ko rumenga an kasara rupengra hayan chen rebeng ba hazal kani khobr ka tamu Anchini damani noksao, anchini ba olam sing suinna, anchini an tang ni konstitusiyo, reange, anchiwa bud ko daken chimode, anching amat nak daman gen. Tengah join no hakane ka party, tenmang bale, namar kadau ba, iba ilang iba snurit, iwan yung bijat hadu haying jonga, kat iba suan iba day i candidate, iwan room haying jonga. Dekat ta yang kaman sim ko jonga kum kenten. Te hakane kapor ngamton sibun kentin man kran yepi namar ngade na kalyang jadi kentei ngakarpat yapi ngakantui pi baro ki para kentei hod ngayi hangne baki kentei gidang hamduna namar baroji kata ka UDP kamdon ya ka women's wing and riding ba hakane kapor next camp baka women's wing keladon hapo jong ka UDP Mausen Ram Circle. Tengah kentui pi baro ki para kentei bapin long scam ka jingmut. Nakaliang ba titos de blukan ulang ba UDP Mausen Ram Circle kala phai kerteng ba Olan Sing Soin chaka State Election Committee ka UDP lengba ka East Coast Hills District Committee ban yo jingmutjur komukrtong hak election MLA Archer Fly na Mausen Ram constituency. Uba Olan babha uba Olan basnurit reitang ba undan pisah. Kata kadai ke bagi jakran Haman ka election. Henry akan ikakenting aku akan keren devi. Bau bawalan na wala da undon niya kapisa.
Henry udah ni kata kaspak mensim ke jongu. Kata ka jingit ke jongu ya bi. Dei kata ka balaban ai ke jing syakri ya ki pada. Ngatharai filamat ya ki nong mikmat ki baru spa. Kumnu kilom suhu ki magri. Bila dapat ya ki nong mikmat ki baru spa tam wat hakastir. Henry kumnu kilom. Henry wasoy wala do rem yang election. Marwe ya. Udah rekat bat higi pada. Kat bang afun yu uang ngadon sesenong, ngadon sekonsumsi. Ubri badan hakti kejak sopi. Hakapang hakastom, hakayap keim. Wat hakasmuha. Ubadan rekat bat higi. Ngangen bagani ka jingit ka joku. Bat ka jingit ka jok higi pada. Pin penjok yu hakani ke election ke Panuan. Kumbu presiden ke distrik. Wat hadin balami hagilat patai kubur kumtu kumbalekre. Reina kalian ke jungan ngayen baik hakadongrim ke baskar. Bakata kalong bangala sutu ya ke jingklan juga parti di pi bau serau. Ngombana kalian ke jungan nganumlong ke daw ban penpat ya ke jingklan juga parti di pi hamau serau. Hadu mentah ngalayo pediang ya ke recommendation juga circle hanga ko presiden juga district. But hadu ke district level ngalapen ngan penting kena. Baga tiket kadai banlain coba alam sui. Bangane baga state election committee kaban session kan sepen scam ya ke kerteng jong balan sui. Bangane bahan mi nakani kecingela. Kremdan jing artatian syu. Let siki kendong kensurat. Let siki slong baro jong konsi. Penklan ban penting kena. Bau ba langsung unyele naka parti UDP. Ban om tang kata. Kumangalong. Bab hideiro ban penting kena. Namar bangalayos no. Kumangalong mene. Ya kijing syak kerendai. Ya kijing syak jawben. Ya kijing syak ambarus timit. Don we orang ba abapha mesit sing adang mentas teo. Wong lada bisngap yang arang ba. Upa olan teu ya le steng badan teo. 4 poin bagi le steng badan. Ngong tu orang ba mentadang sak sajo benai. Mentau dang ile steng badan. Hadir yo benang sele yang badan berokowe. Kata kasyong hati. Kinomi kmat di bawah nang sini lagi sinong. Ban penting kena. Bau ba alam soin udah banyo ya kecil. Uba Eugene Son Lingdo ulapan pau bagi UDP gelanang klaim kat nami kesengi ha kejala bakadai gadak kebabha bakan yalamik sarkar haus na marjar arfulai. Maka jinglong kejong iba sui kadai ka wei na kita ki jinglong ki bakrau kabadai bandon haunang mikman nga klemwa mga iba sui Hendrai ikloi basui benmuat dengan betin nanti yang akan cengat nanti kejonga. Tengah slow hamne, bapa pi kinong masra, ka konsumsi berokubai. Pilong ki badan po, bapidon kum une unong mikman. Bobu, ya pi ki paipa haswa lede. Takajing singan ke jong pi kipat ba jong kamau senram ke don hai ba sun. Ngam don ai ban ong. Rega kermen maka jing don jong pi ke jing teli ke jong pi menta singi harane. Kum bakalong menta. Kan yai ne renti. Hado ke election ke ba arpo lai. Ban mangingin yo ya ke jing job. Ling ba ke jing kersian ke jong pi. Yai ba ulon sun. Uba ulan sing suny kum nongelam ulaong bo umshim ladu mensiam le lekra di kepaj ba walau syarem bagi election ki bladem. Ngalai ke jing syakri. Syua bakan sim ne kam officer. Ngalong iladi. Ngan train ngan syakri. Ngalasim jakarai bakan train bakan syakri ke ba. Habang adon hang ni kum officer. Ngala train bakan syakri. Umdai tengah batai juga agriculture bakalong kum officer jong agriculture. Ngala train oh kibun ki bata. Juga imlang salang yung paipa yung konsumsi.
ngam po perkara pangandon hak bentai juga politik bangan join juga politik kita ngalale kan dong lah kibun kikam kibun lerap ibril la jong pinora la jong nri ngam jum ong siuk liang nga ban ya le election kabang ngalale ngaklen no berngam jong ngi kum nong te kasyong habi kai gejimong jong ang tu bor kaya sa adota bergai gejimong la karakter jong bre wadong bandalong he basun don jingkelaya ya ke jinglong jumbre ya ke tre bu khot tifrek lane ke karakter kada don snap jumbre nganglong kumbalong ngarem haba election araja khatra ngayale ya ke besi araja ke kendai ngarem ngam ke jinglong ramba jema ngam syarem hanon ke spirit jema ke mensim jema ngam simla syarem hanon ngadon bat pipai ba hadir mengalarem ngatri bat pipai ba hadu nadu bangaran ro kata kapeni ke jinglong leadership nya ke jinglong rapanya ngalale klet ya fi hadir mengalarem ngam simla leklet ni ajan bat pi katai bor berit marpan aya ke jisyafi katai bor jila ngal aya bi aya ngai ke bor kebangan don ke politik nemar ke politis ka di ke bor pakro ke badon kam tam ngidon kam ya ubreu badon kam ubai Basyempang, bayang yang orang juga jisya. POI menagani, nadu kino elam diam. Jauh jelah, hagi UTP, ki pastor, kino elam niam ofer. Kia keren, ki buah hajing dua, bangidan kam, bangin topan yo nang nore yagi, nong elam yang mesti, ki bakoi ki basubaban, pay mesti, bantaban ngat sesiap kadar. Uba met ba kumu presiden ulang bagani kadi kesin ke bapau syai bagi rang ba gilawan syahmat bani trelang ba QDP bat kumju bat walan sing soin hamosun ram ulang badongkam ginong elam ki bacan sik pat ba bat habdan ke jigi thu ithau ya boro kebangai iban nando ke mensir pila don ke komitmen ke jingrai rang ba ban ai di kesani basu basun kong presiden joko parti ada pentulun yang ikam materi organize ke parti adukan ni belai sibuk bawa sunyi nang pertama balasi bismillah menjual jin job orang zakat ra jo pila poin aski wiki parti sibun kijik terwai ki benlong ki kandidat tu kai ke bagi don kam mentah kalong ngidon kam ye kinong yalam ki bajan sekipai ba pada bangai syongkai berbahasa itu kebangan sokumen kalau bangai UI kong presiden juga serta ni udon kejejan baka jingge bati berat kibaria hai bahaya jedan kan basuli giwe pun ba henry ini man udon keji itu ya kibaret kibaria kibaduk kibakerdo namar ki kamdon kam maki ya kijindon kam Bang against camp baka ni organisasi itu ki, baka meeting mentakasi ke kendai kerek ubnai August, kanum long meeting ke pada noi, kan sa jingkan mau, ya ada meeting. Berbual kalau jurong bagi kandidat, kiba ngin ya mencur nak kalian jangka parti, ngisuto, bana kalian jangka circle, ngisuto nak kalian ke distrik. Ngin kam sanya aki kandidat kiba kipai ba ki kuah ki banong kinong yalam umdei ba kinong yalam ki kuah ba yalam ki de bandan manori manu bantu kubor ngidan kam ban ai kala ka freedom ya kipai ba banjit ya kinong yalam ki joki kinong yalam umdei yang ka election ndai kinong yalam nakabanta ki santli isna naong yang pilih ke pol panlong kinong yalam basisya kam dei ke kam ke basok kam dei ke kam ke basok kam dei ke kam ke ba ngila manusia enjoy ni subhan kadai ke kam ke ba tak ke ba jenjang aduk kata-kata ngidon kam banyo ya kinong yalam ki basuto ya kira ke bagi pai bagi dan kam. Kau mengalami orang berbual ke circle ke dalam kejong kebentak kejong ke.
Ke district kadang nak kejong ke bentang kejong ki. Ke state level jongi kadang nak kejong ke bentang. Ke state election committee kampanye olah ban syong nak ke bentang ban finalize segi keteng. Bahkan sesong sian keluar. Ban penmenai keteng tu ki kertong par. Ki bawan ki konsulsi ki bopero. Nginoma ngin penmenai seksai ko bodong. Ban ngin scam ba jan barok ki konsumsi ki balapai yaki kandidat ki joki ni skam bakal long kamon ki joki pai ma Henry lada ki kandidat ki bagi yo ki long ki ba ki pai ba ki mon lane lada don kam yang i ku kasih level ban intervene lane ban wan cakma ban yarap ban ajimut lane ban ia perkhatlah kasih level kan selai elak kacung ke kamlang pak duty ke joka hendrai ingin persyang menumpuklah ya ke ai kasur ke joka ba nama ki pai pa kasih baro kowe ki angno bagi thang bagi kuat mentah baka parti UDP kadai banyo sibon teli ki sit hakadi aja pulai